Agape Veio Afrika. Shalom shalom kwa mtu yeyote atakayepata neema ya kusikiliza audio hizi. Ninaitwa James Bamwesa na nimepata neema kubwa sana ya kuokoka na kumpenda Mungu, pia kupenda watu wa Mungu. Haleluya. Asubuhi ya leo nilikuwa nataka tuchangie neno ambayo mara mingi kila mwaka ninaigusia, na kichwa cha neno inakuwa bibi harusi na mke wa mtu. Bibi harusi, kama Wakristo tunajua ya kwamba bibi harusi, hapo tunazungumzia Kristo, bibi harusi wa Kristo, bibi harusi wa Kristo pamoja na mke wa mtu. Kwa hiyo bila kupoteza muda, tunaanza na kubariki neno hili katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunabariki neno hili, tunaiombea mafuta, kibali na uweza ya kujenga maisha ya mtu, kubadilisha maisha ya mtu, kukumbusha, kuchora, kutengeneza na kutoa mtu kwa nafasi na kumfikisha nafasi. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. James Bamwesa, na tuko tunazungumzia kuhusu bibi harusi wa Kristo na mke wa mtu wanapaswa kuwa na tabia moja. Bibi harusi wa Kristo na mke wa mtu wanapaswa kuwa na tabia moja, wana hali moja, wanapaswa kufanana. Tunasoma andiko kuu katika Waefeso sura ya 5 mstari wa 25 mpaka 27. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Waefeso sura ya 5 25-27. Enyi wanaume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyopenda kanisa na kujitoa kwa ajili yake, ili alitakase, akiisha kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu, lisilo na doa wala kasoro wala kitu chochote cha namna hilo, bali liwe takatifu, lisilo na mawaa. Amen. Tunaanza mara moja. Kwa nini tunalinganisha mke wa mtu, sawa vile bibi yangu mimi James Bamwesa, mke wangu, na bibi harusi wa Kristo ambao ni sisi wote wa Kristo tunaotarajia kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo? Kwa nini tunawalinganisha? Kwanza tuanze kuangalia Yesu Kristo alifanya nini. Yesu Kristo wanasema alijitoa kwa ajili ya kanisa yake ambao ndo mimi na wewe. Sivyo? Alijitoa kwa ajili ya bibi harusi ili alitakase. Bwana tusaidie. Haleluya. Vile vile tunaanzia hapo, mume wa mtu ili aitwe mume wa mtu anaanzaka na kujitoa. Anapeleka mahali, anapeleka mali, wengine wanasema mahali, wengine wanasema dote mkifaransa. Yaani mke wote ambaye anaitwa mke wa mtu, kwanza mume ndio anaanzaka na kujitoa. Sawa vile Kristo alijitoa kwa kanisa, vile vile mume wa mtu kusudi aitwe mume anapaswa kujitoa na kufanya hii kazi inaitwa mali. Kubarikiwa ndoa ni vizuri, lakini ni kitu kingine na ngazi nyingine. Kinachokamilisha mume kuitwa mume kwanza ni mali.
unapoishi na mwanaume ambaye hajapana mali kwenu, unapoishi na mume ambaye hayapana mali kwenu, jua ya kwamba hayuko mume wako. Bwana atusaidie, sababu hajajitoa. Sasa kinachoonyesha kwamba mtu ni bwana harusi au ni mume wa mtu ni kujitoa kwa huyo mume au bwana harusi. Kisha bwana kujitoa, mke sasa anakuwa bibi harusi, mke sasa anakuwa mke wa mtu. Kwa hiyo naanza na kukumbusha ya kwamba kusudi mke aitwe mke wa, inabidi kuwe kutoka jasho kwa mme au kwa bwana harusi. Inabidi bwana harusi amheshimishe bibi harusi. Inabidi bwana harusi au mme afanye kazi itakayomtambulisha kihalali kwamba huyu ametumika kwa ajili ya kukomboa huyu. Mume anatumika kwa kukomboa mke wake. Amen. Sasa tunaenda na wamama ambao ni mabibi harusi. Mabibi harusi wa Kristo na wake zetu. Uchafu kwa wamama ni kitu ninaweza kuita roho ambayo shetani anaweza kutia ndani ya mtu, na huyu mtu kakuwa na jione iko kawaida. Bibi harusi anapaswa jitakasa saa yote. Mke wa mtu anapaswa kuwa msafi saa yote. Unakuta kuna mwanamke anaweza koga limoya usiku. Hii sio kawaida. Anaishi na wewe anaweza kukaa kimya tu, lakini nakujulisha kama sio kawaida. Na kuna mwingine mume unaweza enda hako ukaenda kuishi naye, ndio siku utajua kama haiko kawaida. Siku hiyo uchafu utajua ya kwamba uchafu inaweza kumtenganisha bwana harusi na bibi harusi. Uchafu inaweza kumtenganisha mume na mke. Papa James, unaruhusu uchafu kutenganisha? Ninasema maneno ya Mungu. Kama uchafu inaweza kumtenganisha bwana harusi na bibi harusi, mimi nasema hivi, kuna watu ambao ndoa zao zimekufa sababu ya uchafu ya bibi harusi ama mwanamke. Wamama wanapaswa kuwa wasafi. Nimeongea na baba mmoja, kaniambia, mchungaji, yani nimejaribu yangu yote ili huyu mama awe msafi, ninashindwa. Sasa ninahakikisha niwe na binti ya umoja wa nje ya ndoa, ambako basi nitakuwa ninabakilia na kupumzishia kichwa changu nikiona mahali kuna takata. Nikiwa chumbani kwangu ni harufu mbaya, hata nikinunua perfume, hata nikifanya chochote, sikosi sabuni, mke anamuuzia mafuta mazuri, lakini uchafu fasi yote unafika ni uchafu. Sijaelewa huyu mama amekomalia mu mazingira gani. Nyumba yote inanuka. Ninapokuambia ya kwamba uchafu inaweza kukubomolea ndoa, ninajua ninachokimaanisha. Mwanaume mpagani na hata asiyekuwa mpagani anaweza kujipatia hiyo sababu ya kutokuwa anarudi nyumbani mapema. Uchafu yako wewe mama. Sawa vile dhambi inamfanya bibi harusi ambaye ni mimi na wewe kututenga mbali na Kristo, vile vile uchafu yako wewe mama inaweza kufanya mume wako anaanza kukuepuka. Akaje mume ambaye anatoka kazini akupatie bizu, akupatie buso, akukumbatie. Na sisi wengine tunaishi mumainchi ambayo kusalimiana ni kukumbatiana. Unafungula makwapa,
unapatia Bwana yambi, unampatia Bwana yambi na unabaki hapo, unabaki unamsalimia Bwana, unampa yambi. Wakati hauko msafi, mwili yote kwa inanuka buchafu. Alafu na wewe unalia. Bwana yangu anipatie yake buso. Bwana yangu anipatie yake bizu. Mume wangu akwake ananikisi. Atakisi ya meno yenye isukuli wake. Atakisi ya ile sura yenye isukuli wake. Wengine wanajifanya watakatifu sana. Na wengi wa hivi wanajitaka ni Wakristo sana. Ni waombaji sana. Kati mko mbali na mapenzi ya Mungu. Mbali na kujenga ndoa zenu. Mbali sana. Nilipewa ripoti wakati mmoja, mama mmoja anakuwaka na po yake. Si mnajua po. Kichungu kyake, kimbegeti kyake cha kukoyolea ndani akiwa chumbani, sababu ya udhaifu ya kwenda chooni au kutokana na mtaa wanaoishi kuogopea nafasi, kuogopea gisi ya kwenda nje asikutani na mabandia. Huyo mama anaweza koyolea mwa hiyo po siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Po itamwangiwa mpaka siku ya 4. Po ya mikoyo. Kama po inaweza mwangiwa kiisha siku 4, unafikiri kila unapoifungula ni harufu gani na bakiaka mchumba? Bwana atusaidie. Wa mama anapaswa kuwa msafi. Usafi ama ukosefu ya usafi, uchafu inaweza kukubomolea ndoa. Mimi baba yako ndo mimi nakuambia. Sikuambie kama uchafu ni sababu ya ndoa kutengana. Amin. Inampatia mwanaume haki ya kukuacha, lakini ninakuambia uchafu inaweza pitiwa ili kuleta sababu tofauti za matengano na kukuletea shetani mzima ndani ya ndoa yako. Kwa mfano wengine, mume anapoanza kukimbia sababu ya uchafu, hata baki hivyo, atatafuta mwenye anatakata. Mwenye anatakata atakuletea bulozi mnyumba. Bulozi utakia mnyumba utakulewesha. Bulozi utakuya mnyumba utakukosesha amani. Bulozi utakuya mnyumba utabatenganisha. Bulozi utakuya mnyumba Unanielewa sasa? Kama uchafu yako wewe mama inaweza kufikisha mpaka ukaachwa. Tusaidie kama vile bibi harusi, tuendelee kuhakikisha tunatakata, huku tukitarajia bwana harusi wetu Yesu Kristo anaweza kutufikia, anaweza kutukuia. Saa ni saa, siku ni siku, pasipo mimi na wewe kujua, pasipo mimi na wewe kujiandaa, bwana harusi anaweza kututaka. Anasema atakuja kama mwizi. Yaani hata tuandaa. Vile vile wa mama. Najua mama wengi ukimtaia uchafu unamtafuta. Yaani kama anajua sema atakutukana. Ndo wa mama mlishaachwa hivyo. Waume zenu wanakuwa wanatukontakti sisi wachungaji. Mbona mfundishake wa mama? Mbone huku ndani huku atusemaki sisi wa baba. Huku ndani huku ukizungumzia tu uchafu. Mume wako anajulikana na marafiki, anaiki na jamaa. Familia inapokuja nyumbani wapi? Wote wakienda basi ni sababu tu mtu aingia yake mundoa ya watu. Lakini bibi ya fulani anazidisha. Mke wa fulani anazidisha. Hata wenzako mitaani. Nyumba nzuri we, lakini mchafu. Huwezi kumwachia watoto, atawaharibu. Usafi. Tumalizie hapo na kukumbusha kwamba mke anapaswa kuwa msafi. Na nikisema usafi unaelewa. Nikukumbushe tena kama mwanamke ana wake limoja usiku. Hapana.
Mwanamke ana wake. Tena unaweza kuta wengine wanawake saa 4 saa 5 mume wake anakuwa kitandani, Aisha yake lala. Njoo sasa mama anaenda sabafuni kwenda kukoga. Mume wako atakutamani akukaribie siku gani? Siku gani? Yaani kuna wamama mnapoteza tu uhusiano, mnapoteza hisia, mnapoteza furaha ya ndoa yenu sababu ya uchafu na akili mbovu. Mume wangu akwake ananitamani. Mume wangu ananikaribi yake. Atakukaribia je? Atakukaribia saa ngapi? Kabuchafu. Atakukaribia je? Nini inamvutia akukaribie kwenye huko? Harufu ya yasho, harufu ya mavi, harufu ya uchafu. Okay, vile ni manguo yenye unavaraka kila siku, unasema ni manguo ya kazi. Okay, alafu unakuja koga saa 4 ya usiku. Macho yake itavutiwa na nini ili moyo ipige amkaribie mke wake? Bwana atusaidie tupate kuwa wasafi ili tuweze kutunza ndoa zetu na kutengeneza njia ambayo bwana harusi atakapokuja atukute tuko tayari. Usafi. Na pointi ya pili, tabia ambayo bibi harusi wa Kristo anapaswa kufanana nako mke wa mtu. Bibi harusi anapaswa kuwa mwaminifu. Bibi harusi wa Kristo, mimi na wewe tunapaswa kuwa waaminifu. Tunapaswa kuwa na Mungu wetu mmoja tu. Amin. Tunapaswa kuwa na mume, tunapaswa kuwa na bwana harusi mmoja ambaye tunamtaraji. Hatuitwi kuwa na miungu, hatuitwi kuwa na mabwana harusi. Hatuitwi kuwa na sanamu, hatuitwi kuwa na tamaa za dunia. Njoo kitabu ya Kutoka 20:3 inasema, usiwe na miungu ila mimi tu. Huyo ni mimi na wewe kama kanisa. Tunapaswa tubaki waaminifu kwa Bwana wetu Yesu Kristo tu. Mke wa mtu, mke wa mtu, mtu anaitwa mke. Mke wangu mimi James, mke wako Christian, mke wako Pastor John. Amen. Mke wako Pastor Joshua. Wake zetu wanapaswa kuwa waaminifu. Ndio maana hata msheria ya nani ya Musa iliruhusu mke akisubutu kwenda nje ya ndoa yake na apewe talaka, na afukuzwe, na aachwe. Kwa msemo mwingine na atupwe. Na wengine nafasi walikuwa wanafanya wakikuta mwanamke yake anazini, anapigwa mawe, wanamstone. Bwana tusaidie. Na kama unarudia hata mkitabu ya Mathayo 19:9, Mathayo 19:9 inasema, nami nawaambia, mtu awaye yote atakaye muacha mke wake, isipokuwa kwa sababu na sheria, sababu ya uasherati, isipokuwa kwa sababu ya uasherati, akaoa mwingine, azini. Watu tunatafsiri andiko vibaya sana. Ni kusema sababu tu yenye inaweza tuma mwanaume anafukuza shenzi, sababu yenye inaweza tuma Mungu au bwana harusi anakuacha ni kuabudu miungu ingine. Sababu inaweza tuma mume anafukuza mwanamke ni kuwa iko nyumba, nafasi ameolewa na angali anafanya mahusiano ya ndoa nje ya kitanda yake ya ndoa halisi. Bwana atusaidie.
kitu kingine kenye unaweza leta nje ya ndoa yako isipokuwa laana. Laana. Mtanisamea, lakini wamama wengi walioenda nje ya ndoa zao, wengi, hizo ndoa zinakufaka. Wamama wengi walioenda nje ya ndoa zao wanaletaka ndani ya ndoa, ndani ya familia zao, roho ya matengano. Unakuta tu mume anakuwa yulu. Mume wangu akamatiki. Mume wangu asikiliki. Mume wangu ameingiliwa na roho fulani. Mama njo alianza ukabuchibuchi. Mama njo alianza uzinifu. Mama njo alianza tamaa. Mama njo alianza roho ya kutokutosheka. Mama njo alianza. Kisha mama kwenda nje. Sawa vile pia Eva njo aliendaka kutanana na shetani. Adamu wa watu alikuwaka anatulia. Nilikuwa nasema, niko nazungumza na wamama hapa. Vitu vingi vinakatalaka mumajamaa. Unaweza tu mama anafanana mpole, ukimuona mbarabara unamsemea, unasema huyu mbinguni akikosa maji mzinifu huyo, mkorofi. Ungefunguliwa roho yake, njo ungemuogopa. Baba moja alisema jana, watoto wamoja wakamchukia baba yao. Eti baba yao alikimbiaka mama yao, na mama yao akawakomalisha yeye peki. Huyu baba akauliza wale watoto, je, mnajua tabia ya mama yenu? Na tangu nilimuacha, mnafikiri hajawahi kutana na wanaume? Na wengine wanaume wala mwingine mwanaume gani amewahi kuishi na mama yenu? Sijui kama mnasikia hiyo. Kuna mama anapoingiliwa na shetani, au nataka niseme mama anapoingiliwa na shetani, roho ya kutokutosheka, iwe kichakula. Kuna wamama wanaenda zini tu sababu akule kuku, akule kunyama. Anajipitisha kumakabare kwa kuku baba wenye bajiheshimu. Mama wa Kikristo. Kuna mama sababu tunasema vizuri, sababu tu ya chakula. Wengine sababu yapate pesa za kupana contribution mu familia, anaamua bwana yangu akunipatia hizi pesa naenda nizini. Mke au kila mtu ampatie jina yake. Nakosa hata jina maraba ya kupatia huyu. Mke mwenye hana ingine kitu kwa maisha yake isipokuwa mwili yake. Situmikisha ingine kitu kusudi aitwe mke. Mke mwenye mkichwa yake hamuna hata mawazo ingine moya yenye inaweza kumsaidia isipokuwa uzinifu. Sasa wakati unaweza kuwa mgonjwa, sikia, anaye kutetea sawa vile mme, ni kama vile bwana harusi. Tunapokuwa wagonjwa tunalilia baba, Yesu Kristo niponye, sababu tuko bibi harusi. Vile vile mke wa mtu unapogonjwa, nani anakutunza? Mme wako. Mtakumbuka mwaka aliyopita hapa kadiri tulilia hapa, tuliomba na wamoja wenu. Na wamoja wenu Mungu aliwapitia hata kama wengi hawako ndani hapa. Mke wako alikuwa anakufa, lakini Mungu amekuonea huruma baba James. Mama aliingia hospital, tulilipa zaidi ya $5,000, zaidi ya $5,000 Kanombe hospital hapa Kigali.
nasema vizuri, zaidi ya dola 5,000. Na isitoke hapo, kiisha mwaka moja hivyo hivyo karibu. Sasa niko nakupatia mfano ya nini inafanya mume kubaki mume na kuitwa mume. Ni mapasho anayoifanya kwa maisha yako. Bwana harusi, kuitwa bwana harusi kwa kanisa ni kujitoa, aliyojitoa kwa maisha yako. Ndio maana wewe baba mwenye uko unanisikia, na wewe inabidi uhakikishe ufanye mapasho yako. Lakini sababu siko na wa bwana harusi leo, niko na wa bibi harusi na wake wa watu. Angalia huyu mtu mwenye anajitoa kwa maisha yako, kadiare kadogo yeye ndo anakupeleka hospitali. Malaria kidogo yeye ndo anasumbuka. Maisha yako yote chini ya jua yeye ndo anaibeba. Yenye wazazi yako hawezi kukufanyia, yeye ndo anakufanyia kazi. Alafu siku yenye unakuwa na kangufu, kakiburi kana kupanda, unaona wanaume, unaona wamekanisie, unaona wachuruza restaurant, unaona wenye ulisomaka nao, unaona wenye walikuwa kama fiancé yako. Yaani shetani hawezi kukukumbusha ya kwamba umeshaolewa, uko unaleta laana mjamaa yako. Nikwambie, kila siku shetani anapotaka kukubomola wewe mama na kukubomolea ndoa, anakuonyeshaka unaonewa, anakuonyeshaka kuna nyumba ya zaidi kuzidi hiyo. Kila siku ibilisi anapotaka kukubomoa, anakuonyeshaka huyo bwana hakustahili. Hakustahili wakati wengine wanamumezea mate. Uaminifu. Bibi harusi wa Kristo hapashwi abudu miungu ingine. Anapashwa kuwa mwaminifu kwa Yesu Kristo. Mke wa mtu anapashwa kuwa mwaminifu kwa mume wake. Kitu unasikia mpaka Biblia inasema ukimkuta isipokuwa kwa uzinifu. Alafu wewe unaikamata kikawaida tu. Unaikamata kikawaida tu. Uko mundoa, ulishazini, unaenda unalaliwa na wengine wanaume. Wengine mnaleta mpaka na watoto wa nje ya ndoa. Na kwa taarifa zenu, waume zenu wengi wanajua ya kwamba mtoto fulani sio wake. Ana uhakika katma kupitia umaraya wako umeleta mtoto. Na huenda sababu ya huduma, sababu ya kazi ya Mungu anayoifanya, sababu ya wokovu anayokuwa nayo, sababu ya heshima yake. Sababu ziko nyingi. Sababu labda ya kukukomesha na wewe haujui. Salishajua kama wewe ni maraya. Anajua huwezi kumvumilia. Anajua huwezi kumvumilia. Anajua hautoshekanji. Anakujua kadiri wewe hujijui. Atatengeneza mazingira ya kukufikisha nafasi kwenye atakuachaka. Hauwezi tamanika hata na mtu mmoja na ile bumalaya yako. Anasaidia mayatima, anasaidia wa maskini. Umemletea mtoto wa nje, anamkubali, anampokea, hakuna shida hata kwa miaka. Na labda huku nje baba yake na ule mtoto ambaye shaka kuja alitiaka ile mimba, wanaanza kuzungumza na mume wako. Na anajua mtoto fulani ni mtoto wa fulani. Katikati ya mume wako anayebaki na hiyo kama siri, na wewe ulienda kufungua vikwembe nje, nani muuaji? Nilipoambia mama mmoja mfano hii, na alikuwa ameleta mtoto wa nje ya ndoa, akasema, mchungaji, si unaona kama mume wangu ni muuaji? Pepo mkubwa, we malaya. Nani muuaji katikati yako mama ambaye unatoka ndani ya ndoa yako, unaenda unazini nje na unaleta mpaka mtoto mnyumba na anatengenezewa na anatunzwa na mume wako ambaye anavumilia? Mume wako ambaye anakuvumilia, anatunza huyo mtoto. Ulitaka mume wako afukuze huyo mtoto, wala amuue, amchinje, amfanye nini? Bwana atusaidie. Amen.
Uaminifu. Uaminifu. Pointi ya 3. Hekima na heshima. Bibi harusi wa Kristo anapaswa kuwa na hekima. Anapaswa kuwa na heshima. Kwa nini? Hekima ya bibi harusi inamheshimisha bwana harusi. Anapaswa mheshimisha bwana harusi. Ni kusema tabia ya mwanamke inaweza kumheshimisha mume wake. Mimi na wewe ambao ni bibi harusi wa Kristo, watu wataheshimia Mungu wako namna gani wakati wewe mwenyewe haujiheshimu? Wakati yenye mimi na wewe hatujiheshimu, sisi wa Kristo, sisi watumishi wa Mungu, sisi bibi harusi, sisi ambao tulikombolewa, kama hatujiheshimu, Yesu Kristo Bwana wetu na Mungu wetu ataheshimiwa namna gani? Kama Pastor Shadrach anataka kuheshimiwa, kama Pastor Shadrach anataka Mungu anayemtumikia aheshimiwe, inabidi Pastor Shadrach yeye peke kwanza ajiheshimu. Kama wewe mama unataka mume wako aheshimiwe, inabidi uwe na hekima na uwe na heshima, ujiheshimishe. Hakuna mtu ataheshimia Mungu wangu wakati mimi mwenyewe sijiheshimu. Ninapojiheshimu, ninaheshimisha na Mungu wangu. Ule baba hivi tu watu wanasemaka na bawivu banakuaka, lakini ule bwana Mungu anamsaidiaka. Amen. Haitakuwa ule baba mchungaji gani ule, mahubiri tu lakini nyuma ya mabibi ya watu, mahubiri tu lakini nyuma ya mabinti wa watu, mahubiri tu lakini Aisha tesa bafie, baimbaji wote mamalaya wake alishaambukiza. Nilipata hata ripoti moja hapa, nafasi moja kanisa fashi fulani ambapo mchungaji ana ukimwi na aliambukiza waimbaji wote aliwaambukiza ukimwi, aliwaambukiza ugonjwa. Mchungaji. Tuko kwa habari ya hekima na heshima. Vile vile mke wa mtu anapaswa kuwa mwenye hekima, anapaswa kuwa mwenye kujiheshimisha ili mume wake afanye nini? Aheshimiwe. Yesu Kristo asifiwe. Biblia inasema nini katika kitabu cha Mithali 14 mstari wa 1? Twende. Mwanamke mwenye hekima huijenga nyumba yake, bali mpumbavu huibomoa kwa mikono yake. Hekima na heshima. Halo. Mwenye kuwa na hekima anajua kutengeneza ulimi wake. Mwenye kuwa na hekima anajua nini anaambia kiongozi, nini anaambia baba, nini anaambia mme, nini anaambia watoto. Sababu baba iko katika kipindi kigumu, mama anaamua kupatia mume wake jina tu moja yenye iko ya kimangwerengwere. Watu wengi wananiulizaka, papa, mangwerengwere maana yake nini? Nilisikia hata watu wengine wanaanza itia mahubiri yao, mangwerengwere, usikue mangwerengwere.
Mpaka nikakosa ya kuambia mangwere njoo nini. Mangwere ni kitu kikamatiki, ni kitu kisikiriki, ni kitu hakina msimamo. So vile tu kijina kiko mangwere na njoo vile nafikiri na akili iko mangwere. Mama anaamua kupatia baba jina moya yenyeko ya kimangwere sababu baba amepungukiwa na uwezo. Mangwere anakuya. Mangwere anakuya na watoto wanacheka. Unafikiri uko na muhimu baba heshima. Watoto hawa watakapokomaa na kuokoka, watakapokomaa akili, watakapofunzwa hivi niko na kufunza leo, watagundua kama wewe mama ulikuwa mshenzi na mkorofi. Mnakumbuka kama mama alikuwa anafanya baba akirudi hana mkate, anamuita baba mangwere. Kabumbu inakugeukia. Mwanamke anapaswa kuwa na hekima na heshima. Wababa wengi wanazarauliwa sababu ya wake zao. Mama moja akajisifu, mimi siku wake na zini na watu wa uchafu. Mama weko mbunyumba na wiko wanamurikodi. Hekima na heshima. Sikia, uzini na kolonel, uzini na general, uzini na president, uzini na mtajiri wa kwanza mdunia, uzini na alizini na mtu mwenye na msazi. Uko tu sawa na mwenye alizini na msazi wa mubarabara, mwenye yuko anatembea buchi. Uzinifu yote tu ni uzinifu. Inaleta mapepo, inampatia mume wako ruhusa ya kukukimbia, Bwana tusaidie. Kuna wababa unakuta anakuambia mimi sifanyake uzinifu ya kishenzi. Hakukwake uzinifu ya kishenzi na ya kizungu. Hakuna uzinifu ya kizungu na ya kishenzi. Bibi harusi unapaswa kuwa na hekima na heshima. Sema mimi nikifanya uzinifu naenda kufanyia muhoteli ya 5 stars 5 étoiles. Ufanyie uzinifu mpori, uifanyie chini ya mugomba, chini ya ndizi, uifanyie mshamba, uifanyie mumafika, uifanyie mukiwanja ya kabumbu, uifanyie mukanisa, uifanyie kote kunaweza fanyia uzinifu. Ni uzinifu tu. Hata uifanyie mnyumba inayopangwa ama hoteli inayolipa $1,100. Nje kuna maaskari, nje kuna uzinifu. Ni uzinifu tu na hasara yake ni hiyo. Mtu mmoja akasema hivi, wewe mzinifu mkubwa mama, ulipokuwa binti ulitembea sana na waume wa watu, ulisumbua sana ndoa za watu, ulilaliwa sana na wababa wa watu. Ulipokuwa unazini na wale wababa ulijiona uko mrembo. Siku sasa unaolewa, mume wako hakujuaka hiyo historia yako, lakini unaanza lipwa chini ya jua. Funga kinywa ya kunuka, sababu wewe ndio ulianza hiyo roho ya uzinifu kichwa bui. Haukuambiliwaka kama yote yatalipwa chini ya jua. Ulipotesa waume wake wengine, uko natembea na wanaume wao, ulijiona uko wa ajabu. Funga kinywa, tulia sasa, muda ni wako wa kulipa. Niko tunataka niseme hivi, unapaswa kuwa mwenye hekima na kujua ya kwamba vyenye uko unapanda wala vyenye ulipandaka kuna siku utavivuna. Ndugu mmoja akazini na mke wa mwenzake, akajiona bingwa. Unajua siku walikuya zini na mke wake,
mke wake walimuvaka. Labda alipozini na huyo mke wa mwenzake alisikia raha, alisikia utamu, alisikia vizuri mumadakika. Sikia, wakwake siku walizini naye hakuna raha yenye alisikia hata ya madakika. Alibakwa na wanaume zaidi ya 5. Mko mnasoma Biblia, njoo mtajua kwenye tuko tunatoka na kwenye tuko tunaenda. Njoo mtajua mnayoyaishi yanatokana na nini, ili tuwe na hekima ya kujitengenezea njia nzuri na kesho nzuri. Bwana amsaidie mtu mmoja hapa. Pointi ya 3 ambayo inasema bibi harusi anapaswa kuwa na hekima na anapaswa kuwa na heshima. Hekima na heshima. Hekima nasema vizuri, ambayo inasema bibi harusi anapaswa kuwa na hekima na anapaswa kuwa na heshima. Hekima na heshima. Hekima nasema vizuri na heshima. Mchungaji, jiheshimu. Jiheshimu ili Mungu unayemtumikia aheshimiwe. Baba, jiheshimu ili Ukristo wako uheshimiwe. Mama, jiheshimu ili mume wako aheshimiwe na Mungu unayemtumikia aheshimiwe. Bwana wetu asifiwe. Leo tunaenda na wamama. Mithali 14 mstari wa 1 tulisema mwanamke mwenye hekima huijenga nyumba yake, bali mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Kamata Waefeso, soma part B ya Waefeso sura 5:33. Waefeso 5:33. Na mke asikose kumheshimu mumewe. Mke asikose kumheshimu mumewe. Ile maneno yenye unaendaka unasema kwenu, ile maneno unaendaka unasema kwenu, unaona kama ni ya kuheshimisha mume wako? Ile maneno unaendaka unasema mwarafiki yako. Acha nikwambie, mimi ni bishop wako, mimi ni baba yako, ni kiongozi, lakini jua ya kwamba kuna maneno mimi sipaswi ambiliwa. Kuna maneno sitaki uniambie binti wangu wa kiroho. Kuna maneno mimi Bamwesa sitaki uniambie. Sitaki uniambie maneno. Kuna aina ya maneno sitaki uniambie. Mabinti zangu mko hapa, kuna maneno sitaki muniambie. Niko nataka tu nikuambie wewe mama ambaye kila kitu yako ya munyumba unawazaka mchungaji iko yulu ya bwana yako. Mchungaji hana hata punja ya heshima ya mume wako. Kwa nini utakuwa na siri na mchungaji wako yenye mume wako hawezi jua? Kwa nini? Mchungaji akishajua ya kwamba huyu mama ananipatiaka heshima kuzidi mume wake, tayari unaingiza ibilisi. Sababu huyu mwingine mchungaji kichwa bui. Uwe mchungaji unayeruhusu mke wa mtu awe na siri za ajabu na wewe mchungaji, na ambazo mume wake hawezi kujua, uko kichwa bui. Tushasema uko mangwere, sababu haupende hiyo familia, hauheshimishe Mungu wako. Siku huyo mama atafunguka macho, ndo siku atakujua kama wewe uko mkorofi, na atabiambia bwana yake, na habari nilikuwa nafanya na siri ya uchuruzi na mchungaji fulani kadhalika. Nilikuwa naambia wa mama, hiyo maneno yenye unaendaka unasema, hiyo maneno yenye unaendaka unasema mume wako, hakika ni kumheshimisha. Haijali kwenye ulimsema. Kuna mtu anajipatia sheria, nilimsema na mchungaji, nilimsema na dada yake, nilimsema na mdogo yake, nilimsema na wenzangu waombaji, benzako waombaji.
wake na watii waume zao. Tunaenda pointi ya 4. Itakusaidia kuelewa ya kwamba ile unayoyafanya ni kujiharibishia na kujibomolea tu. Utiifu. Bibi harusi wa Kristo anatii neno la Mungu kama kiongozi wake. Yohana 14:15. Nasema nini? Mkinipenda mtashika amri zangu. Huyo ni bibi harusi ambayo nilisema sitazungumzia sana, sababu kila leo, nasema vizuri, kila leo tunakuwa tunahubiriana ili tujiandae kama bibi harusi. Na leo tunafananisha bibi harusi, hizi tabia zetu sisi mabibi harusi, na wake zetu tu. Mke wa mtu, mke wa mtu, mke wa mtu anatii mume wake kama kichwa cha nyumba. Biblia inasema nini? Waefeso 5:12. Waefeso 5:12. Mke amtii mume wake kama kichwa cha nyumba. Amen. Kama Kristo alivyo kichwa cha kanisa. Sikia vizuri. Waefeso 5:12. Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. Aseme watii waume zenu kama mnavyomtii Bwana. Tunazungumzia hapo Bwana wetu Yesu Kristo. Utiifu. Utiifu ambayo mke anapaswa kuwa nayo kwa mume, ndio hiyo sasa. Aseme kadiri mume ni kichwa cha mume wake, cha mke wake, ndio vile Kristo ni kichwa cha kanisa. Si nilikuambia kama kule yulu kwenye tulianzia, nilikuambia mume wa mtu na bwana harusi ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo, kuna nafasi za mingi ambao tunakutanana katika uhali, utabia. Sote ni vichwa, sote ni viongozi, sote ni walinzi, sote ni walishi, sote tunavika. Haleluya. Sote tunafunza. Amen. Na sasa huku chini ndio Biblia inakwenda tumalizie na tuambia aseme mwatii wake zenu kama mnavyomtii Bwana Yesu Kristo. Sababu Bwana Kristo ni kichwa cha kanisa, lakini pia mume wa mtu ni kichwa cha nini? Cha mke. Mtiifu. Hey. Hautabadilisha maneno ya Mungu. Hautabadilisha maneno ya Mungu. Uwe na pesa, ujidanganye uko mrembo, na wewe ndio unajidanganya uko mrembo. Uko mrembo kwa ule mwenye alikuoaka, na ule mwenye anakupenda, na ule mchumba wako. Uko mrembo mu macho yako. Bwana atusaidie. Amen. Amen. Nye anakupenda ule mwenye alikuoaka. Sababu watu wengi wanajiambia siwezi kuwa mtiifu, siwezi kutawaliwa sababu niko mrembo, nikitoka mu nyumba mimi naingia kama mwingine bila kusumbuka. Bwana tu iko nje mimi wananitafutaka. Unatafutiwaka sababu uko na kwenye uko.
Ni wangapi warembo kukuzidi wenye mashule? Ni wangapi warembo kukuzidi wenye akili? Ni wangapi warembo kukuzidi wenye mali, wenye manyumba, wenye magari? Ni wangapi warembo kukuzidi ambao wako wanatafuta mme watakaa naye? Sikia, hakuna mwanaume anaweza vumilia kubakia na mwanamke mwenye haiko mtiifu. Aseme Waefeso 5:12, wake na watiini waume zao kama kumtii Bwana wetu Yesu Kristo. Tiifu kwa Bwana. Acha niachie hapo. Ujichore, uwe mnene, uwe mrefu, uwe na mali, umetoka kwa familia sijui ya nani. Hakuna kitu kenye kinakukataza wala kinakupatia wewe sheria moja kanakuya. Mke anapokuwa mtiifu kwa mme, njoo nakutaka dunia haibaelewe. Yaani haibaelewe haibaba. Yaani mume anapenda mke wake ajabu. Mume usimseme mume wake, mke wako anakuwa na madhaifu fulani, hakuna shida. Bwana anapendaka mke wake. Basi mwanaume hawezi kupenda na uko mtiifu mama. Papa, mabinti zangu si mnajua? Mabinti mabinti wangu si mko hapa pamoja? Si mnajua binyi mnaniambia? Mume wako akufanyia hiki, mume wako akufanyia hiki, mume wako akufanyia hiki. Uko mtiifu? Uko mtiifu mama? Waefeso 5:22 unaikamata Esko unajua kama mume wako yuko na haki ya kukwambia hautaenda omba na hautaenda omba? Unajua hivyo? Hautaenda omba, hautaenda omba. Njoo hivyo. Ndio. Hautaenda omba, hautaenda omba. Tia miguu fashi moja. Ombea pale. Ndio mume ule. Mama fulani sitaki uende kwenye kanisa. Hautanitenganisha na Mungu wangu. Kichwabui. Kichwabui. Sitakutenganisha na Mungu wako. Sitaki uende kwenye kanisa. Mume anasema finish na ni finish. Utajikaza kaza tu, ninakuambia, na ninaikwambia kama baba yako. Ninaikwambia kutokana na kile ninachojua kimebomoa ndoa nyingi. Si unakataa kumtii mume wako eti huko unaenda kanisani. Na kutangazia kama kuna siku utaanza ona ile kanisa inakuwa maadui yako. Utakapojitenga na mume wako sababu ya kutokumtii eti nabii wetu alisema, nabii wetu alisema, nabii wetu alisema, mama wa maombi alisema, baba wa maombi alisema. Mume wako anakataa, unavifanya. Usifikiri kama ungali na Mungu hapo. Bongo. Unafikiri kama mume kuambia usiende kwa kanisa fulani anafanya dhambi? Watu wangu wanaangamia sababu ya ukosefu ya maarifa. Utiifu. Utiifu ni kutembea sawa sawa na mapenzi ya yule ambaye unapaswa kumtii. Ndio utiifu. Kutembea sawa sawa na uongozi yake. Wamama wengi mnatafuta kasoro na kujipatia sheria. Sasa papa, hii mafundisho yako
Maana yake hata bwana wako akikwambia uwe mtu na unamuua. Hizo tu ni sababu unataka kujipatia malaya mkubwa we. Hiyo tu ni sababu unataka kujipatia. Ulishabambana na kapapa kamoya ka injilisti kukanisa kenye mko mnadanganyana nabo. Mimba ngapi zilitoka machumba za maombi? Mimi nimesambisha mimi. Mimba ngapi? Narudilia wa baba ukiona kwenye mke wako yuko anaenda ombea hakukamiliki hakusikilikiki, simamisha. Nasema vizuri, simamisha. Mtu aendake kukanisa ili aende atobole siri za mkitanda, siri za heshima zao, siri za mnyumba yao. Pumbafu hapo nyumbani unafikiri mtu asemangi, lakini akifika machumba za maombi anakuwa radio ambayo haujui ni channel gani. Ukiona hiyo chumba ya maombi ndio nataka kuleta vurugu nyumbani kwenu, jua ya kwamba mtu aendake kukanisa ili kuleta uharibifu wa jamaa. Mtu anapoenda kanisani analeta utiifu, anafunzwa utiifu. Unasikia mtu anaenda kanisani akamwambia sasa ule mume kwake mume wako. Kiongozi wa chumba ya maombi njoo anakuwa mume wake. Wamama pole sana. Na vichwa bui njoo inaonewaka hivyo. Vichwa bui njoo inaonewaka. Isha choka, na ndio maana nilisimamishaka mtu kuja kutengeneza kwenye niko. Baba anakuja uniombee huruma. Nilikuwa naenda kwa maombi, ule mchungaji akaanza niombea, akaanza nigusagusa, basi nikaona ndio shetani akanipitia. Shetani akupitia mzinifu, uko tu mzinifu. Nikasimamisha nikasema kila mtu anatengeneza maisha yake binafsi. Tuliingia maombi, wende kwa mchungaji, shindwa. Nachoka na kusikia uchafu. Wewe tu njoo unadanganyiwaka. Ulaliwe na mapolisi, ulaliwe na bazamu, ulaliwe na ndugu yako, ulaliwe. Na isitoshe wake kama na hawa analeta laana. Akishaenda anafanya hivyo, kinachofuata ni nini? Ajali kwa mume wake. Kusikia tu bwana, mtu gari lianguka, ule bwana tu njoo alikufa. Bumalaya huyo mama. Mungu anaamua avune huyo baba apumzishe kichwa chake. Kinachofuata shida ni nini? Watoto. Kosefu ya utifu. Kisha mtu kama na huyo unamwambia usiende huku, anaamua kutangaze duniani kote, mume wangu anachongola mapua, mume wangu amenikataza nisiombe Mungu. Kuomba Mungu mzinifu mkubwa wewe. Hawezi ombea kwenye bwana wako anataka. Unakuta kwa mwanaume mwenye ni mchungaji lakini mke wake anakupatia sababu eti haezi enda omba na mume wake kwenye anaenda. Kumbe mama aishaka tega waimbaji wa vijana. Bibi harusi wa Kristo anampenda Kristo kwa moyo wote. Soma kitabu cha Marko 12:13. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili yako yote na kuendelea. Ninakutangazia leo kama rafiki na baba yako, wewe mama uko unanisikiliza, kwamba mke wa mtu anapaswa kumupenda mume wake kwa vitendo na kwa maneno. Watu wamoja walioripuka tu na kichungaji, watu wamoja walioripuka tu na kuhubiri. Nilisikia mtu mmoja anasema kwenye radio, mnionyeshe Biblia wapi maneno ya Mungu inasema mume mke ampende mume wake. Imangwere ona hii mhubiri. Mama mwingine akaniambia, papa, uko tunapatia bwana yangu sheria. Bwana njoo anapasha anipenda papa. Njoo vile tulifundishwa. We, ulishaka soma kitabu ya Tito sura ya 2 mstari wa 4. Tito sura ya 2 mstari wa 4. Wande part B yake inasema nini? Ili wawafundishe wanawake vijana wawapende waume zao na watoto wao. Haleluya. Mke wa mtu anapaswa kumpenda mume wake.
kwa matendo na kwa maneno. Upendo. Mama, unapaswa kumpenda mume wako. Kwa mama, kakitu tu kadogo, acha kamata simu, anaita kwao. Kakitu kadogo ni kulipisha kisasi. Bwana alifanyaka dhambi fulani na mimi ndafanya. Bwana alifanya, si alinitukanaka. Ukimuuliza mbona unanitukana, anakuambia wewe sio unanitukanaka. Mke ole na pole sana kwako. Nilikwambia hautabadilisha dunia. Endelea kuishi kadiri unataka, lakini unajua ya kwamba unachokipanda utakivuna. Mke anapaswa kumpenda mume wake. Na Biblia inasema na wapenda wanipendao na wanitafutao kwa bidii ndio wataniona. Unataka mwanaume akupende wakati wewe hauna roho ya upendo. Upendo wakati wewe hauna roho ya upendo. Wakati wewe mwenyewe hauna roho ya utiifu. Utapendwa? Nipendwe, wanangu anipendaje? Akupende kunini? Turudie pale nyuma kidogo. Akupende kunini? Tulisema ya kwanza unapaswa kuwa msafi. Msafi wa roho, msafi wa mwili, msafi wa mazingira. Akupende kunini wewe kabuchafu? Mume wangu anipendaje? Akupende kunini na hauko mwaminifu? Akupende kunini wewe? Waswahili wanasema funguo moja, labda mtaielewa vibaya na mwenye anataka kuelewa vibaya binamhusu. Funguo moja ikiwa na uwezo ya kufungua kufuli 1, 2, 3, hiyo funguo ni ya kutunza vizuri. Lakini kufuli moja ikiwa nafunguliwa na funguo zote, hiyo kufuli ni ya kutupa, ni ya kubomoa, ni ya kuchoma, ni ya kutupa lote. Akuheshimu, akupende kunini mume wako wewe karuchiruchi kwa msema mwingine. Mume haipendi, uko pale tu sababu ya heshima labda ya huduma yake, lakini ushamfika kushingo. Ulipaswa kutumia hiyo fursa unaposikia maneno kama na haya ya kushuka na kutengeneza maisha yako, kumlilia Mungu akupe tena nguvu, akupe nguvu. Toa ile roho ya uchafu, hakutoa ile roho ya tamaa unakuwaka nayo. Kuna wengine mpaka tamaa inaanza kufanana kusura. Nafiki mkubwa. Mume tu akileta rafiki kunyumba, ulishaanza angalia kifua ya rafiki yake na bwana yako, urefu, mfupi na kadhalika. Unaangalia mavalio yenye mume wake na rafiki yake na mume wako iko nayo. Mapepo. Bwana msaidie mtu mmoja hapa. Unataka mume akupende, akupende wewe mwenye hauna hekima na hauna heshima. Akupendee kunini sasa? Tuko kwanzi ya 5 ambayo inasema upendo wa kweli. Mke anapaswa kuwa mtu mwenye kumpenda mume wake. Ukimpenda mtu unamfichikia siri. Ukimpenda mtu unamsamea. Ukimpenda mtu unamkubali kadiri alivyo. Kadiri alivyo unamkubali hivyo hivyo. Unamkubali hivyo hivyo. Ukimpenda mtu unamkubali hivyo hivyo. Na kwenye hakuna upendo watu hawezi kuishi, watu hawezi kujenga. Halo. Harusi. Kwa mama muko. Kamate pointi ya 6. Bibi harusi anapaswa kuwa mvumilivu. Bibi harusi ambaye anamchunga Bwana wetu Yesu Kristo anapaswa kuvumilia mpaka Bwana wetu Yesu Kristo arudi. Utahakikisha bibi harusi unayenisikiliza uvumilie kama ni mateso, sababu Ukristo sio raha tu.
Kubali kutukaniwa. Umekataa uzinifu. Umekataa kumdharau mume wako. Umeheshimisha ndoa yako. Vumilia. Ukichunga Bwana wetu Yesu Kristo, unakubali kuishi maisha ya ukosefu, lakini kuna watu wanakuonyesha njia. Kuna watu wanakuonyesha njia zinafanana nzuri, kumbe mwisho yake zinabeba kumauti, sawa vile Biblia inasema. Unajiambia mimi siwezi zini ili nilishe watoto, niko mjane, hata kama niko mjane lakini sitafanya uzinifu. Naheshimisha Mungu wangu. Bwana tusaidie. Vumilia. Vile ndio bibi harusi anapaswa kuwa. Mathayo 24 mstari wa 13 Biblia inasema, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atafanya nini? Atakayeokoka. Kokota sasa. Timotheo wa pili sura 4 mstari wa 7 na 8 Biblia inasema, nimemaliza mwendo, nimevipiga vita vizuri, nimeitunza imani. Bibi harusi ni mtu anayejua kuitunza imani. Kumbe maisha ya imani ni vita. Utazarauliwa, utatukaniwa, hakuna shida, lakini uitunze imani. Ukiniambia nilizini sababu ya kutaka kufanya kitu fulani, kusudi nifanye hiki, kiwanja yangu ilikuwa inanyang'anyiwa na ilibidi nipitie kwa fulani kusudi nipate kazi, ilibidi nizini, hapo tayari hauko. Lakini natia huruma. Kinachonichekesha ni kwamba mtu anaenda zini, mtu anaenda nje ya mapenzi ya Mungu kusudi atengeneze kitu kienye Mungu ndio alitengeneza au kienye Mungu ndio alimpatia. Inasikilizana Mungu alikubariki ukapata kiwanja. Mungu alikubariki ukapata nyumba. Mungu alikubariki ukapata watoto. Mama anapeleka watoto hospitalini. Kwenye anaenda peleka watoto hospitalini sababu mtoto amegonjwa. Mama anakosa pesa za kutunzisha mtoto. Daktari anazini naye. Naona hivi hauna pesa, utageuka mke wangu. Utakuwa mama wa nje ya ndoa yangu. Mke wa mtu. Baba yuko safari, baba yuko jela, mama anajifanya mzinifu mkuu. Alafu anajiambia nilifanya hivyo kwa ajili ya kutengeneza maisha ya mume wangu. Anatengeneza maisha ya watoto. Mungu ndio alikupatia mwanaume. Mungu ndio alikupatia watoto. Mungu ndio alikupatia. Mungu nasema vizuri. Mungu ndio alikupatia ule mtoto. Ni kusema wewe tu uko mzinifu, pepo mkubwa. Hapana kusema ulizini na daktari kwa kusaidia maisha ya mtoto sababu sikukuwa na pesa za kulipia mtoto. Mjinga, pepo, malaya wewe. Ulirudi kwa Mungu aliyekupatia ule mtoto, ukamuomba huyo Mungu akupatie pesa za kulipa hospital, akashindwa. Jehova Rafa, tunamtumikia Jehova Jireh, mponyaji na anayejibu kwa maombi na mahitaji yetu. Aliyekupatia huyo mtoto alikwambia uzinifu njoo itakuwa inamponyesha. Kinachonichekesha ni kwamba mwanamke anaweza amua kuacha kutii mume wake, aende ajiunge na chumba ya maombi ya wengine vichwarui wenye walishaka jitenga na ndoa zao, na alafu huko anajiambia kule njoo iko na Mungu. Amejitenga, anashindwa kutii mume, alafu anaenda tafuta maombi yenye watamsaidia mwanaume ampende. Vitu ovyo sana, vitu bure. Shetani anaonea watu wengi. Niko nasema pointi ya uvumilivu ndio kwenye niko. Mke anapaswa kuwa mvumilivu kwa mume wake mpaka mwisho. Mvumilivu. Kama uko mvumilivu utaua mandoa uchoke. Wanaume yote utakuwa unaona babaya. Na kila mmoja utakuwa unampatia sababu yake. Kama mwalimu na baba, sina uoga ya kusema usifikiri kuwa na watoto wa baba tofauti ni heshima.
naona biwa. Unajua vizuri ya kwamba unapokuwa na batoto baba tofauti, hauna heshima. Hata watoto wako wanapogundua, utawadanganya tu wakati wangali wadogo. Lakini wakishakomaa, wanajua sema mama yetu alizalaka na fulani. Huyu na ulu kichwa anafanana James. Huyu na ulu kichwa anafanana John. Huyu na ulu uso anafanana Mangwele. Huyu na hivi masikio anafanana Christian. Huyu na kapua anafanana Shadraki. Batoto siku wanakomala. Huyu na hii mrefu anafanana Alberto Joshua. Huyu na hii kanyonyo, mnaiwa kanyonyo, kichwa yenye narudia kinyuma anafanana Evangelist Joshua wa Rwanda Kigali. Huyu na hii mweusi anafanana Stone. Huyu na hii mnene anafanana Doris. Watoto yako mwenye hutaki kusikia na kuwa mvumilivu, siku watakomala na banakia gundua kama wewe ulibazala kwa wanaume tofauti. Angalisho, kuna vitu wazee wako wanaishi leo ni vitu walipandaka na hawajui. Unakuta watoto walikuja gundua kifo ya mapema ya baba yao ilikuwa kunungunika na kusumbuka ya mama yao. Kumsumbua ya mama yao. Mama aliwasumbua sana. Mama alisumbuaka baba yao sana. Uzinifu, uzizi na umaraya, kutosheka na ukosefu ya uvumilivu ya mama yao ilikuwa natuma na kuwa malaya mkubwa. Ikafanya baba yao akakufa mapema. Sasa watoto walisha komala. Mjinga wewe. Unafikiri utadanganya watoto? Watoto kikomaa wakajua ukweli, ndo wakamchukia sasa mama yao. Usishangae muuzao uko nayo mama. Katika kusumbua yako bwana yako, kuna siku hiyo bwana tatoweka na wale watoto watakuchukia. Na ndo wazee wengi unakuta ati mama na kuwaka village, lakini wazee hawamjali. Vile na wababa, nitagusia hapo wakati tunazungumzia wababa. Kuna wababa ambao mlistresse wake zenu, mlisumbua wake zenu, na watoto wameishi hayo, wameona kisi mmesumbua wake zenu, na wamaraya wa mama walilia kufikia mpaka wa mama wakakata roho. Hata ufanye nini, hakuna siku wale watoto watakupenda. Bongo yako. Na hauwezi kucorrupt roho ya mtu. Huwezi kutoa rushwa kwa kudanganya roho ya mwanadamu ikupende kwa kinguvu hadi kwake. Ndio unakuta mama iko anaoza, ananuka, anakosa hata paracetamol, lakini watoto wake ni matajiri. Watoto sijawaruhusu, muache wazazi wenu. Lakini niko nakwambia wewe mama bienge, unaweza vuna hapo mbele. Unajiona mrembo, umesumbua mme wako, hautaki kusikia. Umemzaraulisha mme wako, kakitu kadogo ulishatangaza. Unajifanya wasiri. Umezini nje mpaka unaleta watoto ndani ya ndoa yako. Unajiona wa ajabu. Sawa. Na kurudilia na kuambia, sio heshima mama kuzaa watoto tofauti na baba tofauti. Utaniuliza baba yeye akizaa na watoto tofauti, vile vinakuhusu. Leo niko na wamama. Funika zambi zako, funika mchafu yako, funika ukoma wako, funika bukurutu yako wewe mama. Lakini ujue hautabadilisha matendo, hautabadilisha maneno ya Mungu. Uwe mvumilivu kwa mme wako. Ulipoolewa ule njoo uliona mme wako ni mfupi kama bamwesa. Haiko juu ulishaolewa unakuwa naye miaka 5, 10, 15 ndio unaona kama mwanaume mfupi. Wakati alikuwa anakuchumbia kulikuwaka warefu. Ulikataraka warefu kusudi upende ule mfupi. Mme wako ni mrefu kama niseme nani, kama Pastor Joshua ni mrefu. Apostle Joshua hapo. Robert hapo. Where? Hapo Goma. Mwanangu yuko hapo, mtumishi wa Mungu nampenda sana.
Ulikuwa na mume alipokuchumbia alikuwa mrefu kama Joshua. Na tuna Joshua mwingine mrefu Kigali, Rwanda. Alikuwa mrefu kama huyu mtoto wangu mweusi cheusi, nani mtoto wangu nampenda sana, Stone, Kigali, Rwanda. Ulishakuwa naye miaka 10, miaka 20 ya nyumba 13. Njoo unaanza una upendake mabwana barefu. Mabwana barefu wanakuwa hivi, mabwana barefu wanakuwa hivi. Pepo zako hizo, wewe mzinifu mkubwa, tubu. Mbia baba akusaidie. Wachane na hiyo roho ambayo inataka ikubomoe na ikuharibishe. Mvumilivu. Mvumilie mume wako. Msaidie. Uvumilivu inasema nini? Katika uvumilivu mnaongezeka upendo. Uvumilivu inakuwa kuongezea roho ya kumpenda na kumuombea zaidi. Bila roho ya uvumilivu utasabia wanaume uchoki. Na ole ni kwamba habari tu ya mwisho, sababu ya ukosefu wako ya uvumilivu, unakiaka kuwa mzigo kwa society. Unakuwa kushika watu mihali. Wanasaidie. Bibi harusi unapaswa kuwa mvumilivu katika maisha ya Ukristo. Mke wa mtu anapaswa kuwa ni mvumilivu. Kwetu Yesu Kristo. Pointi ya 7. Hali ya 7 ya bibi harusi ni kutunza huduma na kusaidia kazi ya Mungu. Huyo ni bibi harusi. Bibi harusi wa Kristo anapaswa kuchunga huduma aliyopewa. Tunza huduma uliyopewa we. Iwe huduma ya kuhubiri, iwe ya kushauria watu, iwe ya kusaidia watu, iwe ya kuombea. Unapaswa kuitunza mpaka Kristo akurudi. Amen. Amen. Unajua maana ya Luka 19 mstari wa 13? Soma kwanza pale. Inakuambia fanyeni biashara hata nitakaporudi. Mpaka kurudi kwake. Ningekuwa na muda nikutafsiria hiyo biashara inamaanisha nini. Bwana tusaidie. Tunza huduma uliopewa na Bwana. Wakorintho wa kwanza 15:58 Biblia inasema, basi ndugu zangu, niko nasema Wakorintho wa kwanza 15:58. Basi ndugu zangu wapendwa, iweni imara, msitikisike, mkiendelea daima kuwa na bidii katika kazi ya Bwana. Kazi ya Bwana ifanye kwa moyo. Amen. Bila kusumbua wala kubembelezwa. Na kuachia hiyo. Mke wa mtu sasa anapaswa kutunza mume wake. Anapaswa kutunza mume wake, kumutengeneza. Nasema vizuri, mpaka kifo. Ndio maana Mwanzo 2:18 inasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Msaidizi unakuja kutunza. Tumalizie hapo kwa sasa hivi. Watu ambao wanatunzwa na wake wa watu, malaya mkubwa wewe. Unatamani waume wa watu wanaotunzwa na wake wao. Unashindwa kutunza mume wako. Unabakilia kutamani waume wa watu. Au kama mwanaume anatunziwa. Mwanaume anatunzwaka wewe kichwa bui. Baba, mbona leo unatutukana? Ukisikia ni kitusi, maana yake inakuhusu. Maana yake inakugusa. Mwanaume anatunzwaka. Wanaume wengi wanakufa mapema sababu ya kukutanana na vichwa mangwere ya wanawake. Walipewa wasaidizi
lakini wasaidizi kwa ajili ya maendeleo wakawa wasaidizi kwa ajili ya vifo vya mapema. Wakawa wasaidizi wa kubomola mali kwa ajili ya vifo vya mapema. Wakawa wasaidizi wa kubomola mali, wakawa wasaidizi wa kubomola heshima ya mtu. Wakawa wasaidizi wasumbufu. Wakawa wasaidizi wapingaji, wakawa wasaidizi mizigo. Waume wengi wamekufa mapema. Waume wengi wamekufa bila kufikia maono yao, sababu ya kukutanana na mangwerengwere ya mwanamke. Mke ambaye hajui kumtunza. Mwanaume anatunziwaka wewe, bwana yangu hana nguvu, bwana yangu ni mzaifu. Haujue kama ule mwenye mme wake iko na nguvu anamtunza hata kupitia chakula na viungo vya chakula kichwani. Chakula gani unapatiaka mme wako ili awe mme mwenye nguvu, ili awe mme mwenye kusimama imara? Nilikwambia mme anatunzwa kwa maneno. Maneno inaweza kuwa chakula wewe. Kuna maneno unamwambia mme wako, nguvu inamrudi, akili inamrudi, msimamo inamrudi. Maneno kichwa bui, maneno inamtoka mkinywa. Ni kama unanichoka, si utafuta wengine. Kila mtu akamate njia yake. Njoo maneno inaweza patia mwanaume nguvu hiyo. Kisha ukikutanana na wenye banatunza banaume yao, na wewe unataka ulete mlomo. Mie mme wangu anakuweka hivi. Unataka akuwe sawa na mme wa fulani. Wewe unajua sacrifice zenye yule mama anafanya kwa mme wake. Unajua aina ya chakula yenye yule mama anapatiaka mme wake. Unapatia mme wako mafuta kila siku. Unapatia mme wako chakula yenye chumvi kila siku. Mme analia chumvi. Chakula tu ovyo. Mama unashindwa kupanga. Inapatia mme wako na kuwa na high blood pressure. Mufuduko ya maraso huko tubivuga mkinyarwanda. Unasema tension, hypertension. Chakula uko unapatia bwana, hujitunza mme. Tunza mme wake. Unamtunza mme kwa maneno nilikwambia. Unaweza kumtunza kwa matendo, kwa chakula. Unamtunza kwa maombi, unamtunza kwa hali yako, unamtunza kwa masemi yako. Unaweza kumtunza mme wako, ni mapashwa yako kumtunza mme wako. Unamtunzaje mme wako wewe? Unamtunzaje mme wako? Nitamalizia hapo leo. Unamtunzaje mme wako? Ndio niko nakuuliza. Wamama wengi wanabakilia kujilinganisha. Uko unajilinganisha na vile viasi linganisho. Unafikiri kutunza mme ni kumuuzia kuku kila siku? Kuna wanaume wanalisha wake zao, lakini wake hawajui kulisha waume. Kuna chakula mwanaume anapewa. Mwanaume anapangiwa chakula we. Mbele ya kulala mwanaume anaweza pewa chakula gani? Bugari asubuhi, bugari magharibi, bugari saa kulala. Unakuta wali asubuhi, wali mchana, wali saa kulala. Bareke mtu tukuma ngwere. Sababu chakula tu iko mnyumba, hakuna hesabu. Mwanaume anaweza kula nini? Mnyumba mko bunga, mnyumba mko mboga, mnyumba mko bunga ya muhindi, mnyumba mko wali, mchele, vitu vyote viko chini. Mme anagonjwa lakini unakamata unampakulia wali njoo unamletea. Na mnyumba mko pesa, mnyumba mko bunga ya muogo, mko bunga ya muhindi, na mko na uwezo ya kununua kiazi, mko na uwezo ya kununua tubirai, tufrit, yani mko na uwezo. Lakini kitu amui kenye kinakuya tu ni kusogeza pa na nakwambia bon appetit. Ndio unaangalia iki kiumbe. Baba nakiana kimbia kwenye niko. Mchungaji nisaidie. Mlisema tuvumilie lakini baba hata njoo ulifundishaka. Unaweza fundisha kila kitu mwenzako kweli? Mume anatunzwa. Mume anatengenezwa mama.
Mume anatengenezwa. Nianza kuambia kwa maneno, hali unamuongelesha mume wako inaweza kumfanya kote kwenye anaenda asisabu mke wake. Hali yenye uko naongelesha amo bwana yako inaweza kumfanya mume wako kote kwenye ataenda, hata kutanane na hao warugaruga wa maraya, hawa wachawi wanaotembea usiku na mchana wakiwinda jinsi ya kuua ndoa za wengine. Hata akikutanana na hawa warugaruga, maneno unayozungumzia mume wako, maneno unayozungumzia mume wako inaweza tuma mume wako anasema hata akutanane na haina gani ya jaribu. Maneno ulimlisha, maneno ulimwambia, maneno ulimtia roho, maneno unamtiaka mkichwa. Mume anapokutanana na vituko kazini, anapokutanana na vya kumsumbua, kitu cha kwanza, ningekuwa na mke wangu hapa, nasikia angeniongelesha hivi, angenitia moyo. Lakini wengine wanaume wako akipatwa na shida hawezi subutu kukumbuka mke wake. Utakumbuka mzigo, utakumbuka makelele, utakumbuka fujo. Mwanamke mwenye kazi yake kulomba tu pesa, hakuna siku anaweza ita mume wake. Niko nakwambia unaweza kumtunza mume wako kwa maneno. Hakuna siku anaweza ambia mume wake, mume wangu nataka tuongee. Yaani yeye na mtumishi wa kazi malaya hakuna utofauti. Mtumishi wa kazi malaya anafanya kazi gani? Anamfulia mume, anamfulia bosi wake, anamtayarishia chakula. Akimaliza hapo hakuna cha kumuongelesha, hakuna cha kuchangia miradi, hakuna cha kuchangia maisha, iwe ya mwili, iwe ya roho, hakuna. Akimaliza hapo, wakati yote bosi akimtamani kuzini, anazini naye. Hiyo basi. Hakuna utofauti katikati ya huyo mke na mtu wa kazi malaya kwa mume. Mume anashindwa, anaogopa. Nikirudi nyumbani naenda kutana ndaambiliwa sukari iliisha, sabuni iliisha, mafuta iliisha. Ni hiyo tu. Yaani ukimsikia mwanamke anatoa kitu mkinywa yake itakuwa tu ni kuomba kitu. Nilikuwa nataka pesa za njoo tu longezi moja nye mume anaongeaka na mke wake. Moto iliisha, watoto watawafukuza shuleni, hizi kaleso zangu zishatoboka. Hakuna ingine habari yenye mke anaambiaka mume wake. Utajenga nini? Nini njoo unajenga? Na wewe unatoka kwako na ile uso, unakuya kwa bamwesa, baba daktari, mmeangu. Subutu. Tengeneza kwanza kichwa yako mangwele. Tengeneza kwanza akili yako. Je, unamsaidia mume wako kwa kutunza ndoa namna gani, kivipi? Kwa maneno gani? Tunza mume wako. Tunza ndoa yako. Ni mapasho ya mwanamke sababu ya tabia mbaya ya wake zao. Tabia mbaya ya wake zao. Maombi yangu ni kwamba wanawake wote wanaosikiliza audio hii wawe baraka kwa waume zao. Haleluya. Wanawake wote wanaosikiliza audio hizi, Roho Bwana waguse na awasaidie. Kwa wasaidizi. Baba alikuwa anafunga maombi. Baba alikuwa anapanda mlimani tangu alioa pepo. Hakuna vya maombi. Taombea wapi? Wamama mnaosaidia waume zenu. Wamama mnaosaidia waume zenu, mnaotunza waume zenu. Maua kutoka kwa familia ya Daktari Bamwesa juu yenu. Mungu wangu awabariki na wazidishie maradufu. Wakitaka wawaita wachawi. Maana ninachokijua ni kwamba mke anapokuwa mtiifu kwa mume wake, mke anapojua kumtunza mume wake, wanakuanga marafiki mpaka watu wanaanza kuwaita wanaita huyo mama mchawi. Alishaka loga huyo baba.
Alipatiaka ule mwanaume mchawi. Bulozi bule. Hakuna bwana anaweza penda bibi kwa hiyo ngazi. Bulozi ya kwanza wewe ni utiifu kwa mme. Bulozi ya kwanza ni kujua kumtunza mme. Bulozi ya kwanza, narudia, kujua kumtunza mme. Nilikwambia kuna chakula unamtunza nayo mme, inapatia mwanaume nguvu na mme anajisikia hapa niko kabisa. Yes, kuna maneno unaongelesha mme wako. Hapana, mme anakuambia sitaki picha fulani, unamwambia telefoni haiko yako. Mwanaume anaambia mwanamke sitaki hiyo picha, unatia kwa profile. Mwanamke anaambia mwanaume ulishakaona mimi nakupangia ku telefone yako. Maneno kama na hiyo, bwana anaenda kukazi, anaenda anaumia. Na wewe unasema mume wangu anarudi haka haniletaki hata bombo uso. Ile milomo yako kinywa ya kuoza inastahili kuletea bombo, inastahili kuletea kitu, inastahili kuletea gifts. Wanaitwa wachawi, hakuna shida. Wanawake wanaotengeneza waume zao, sababu waume zao wanawapenda, wanawatetea, wanawapigania, wanawanyang'anyia, wanawatunza. Oh, haleluya. Bwana mbariki mke ambaye anaheshimisha mume wake, ambaye ni mtiifu kwa mume wake, ambaye ni msaidizi kwa mume wake hapa, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Watoto wa Bamwesa, wachungaji, wanawake, wa mama wa wachungaji, tuwatii waume zetu, tuwapende waume zetu, tuwaheshimishe waume zetu, tuwatunze waume zetu. Tuwatunze. Nimalizia hapo. Mungu ambariki mama umoja hapa. Mungu ambariki bibi harusi umoja hapa. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Hallelujah.